Mfomthiyane lo ngagcina ngaleya langa ngabe abantu bayafika la kuwena lo ngathi awafika kuwena nje hayi bayafika phehla la bayafika bayafika futhi ngiyabasiza futhi abantu basizakala bathi uthwele ngwakathi ugqoke iskipa lesakho bafuna ukubona kahle ngaphansi bathi uthwele ngempela hayi angithwele ingakho sengithi angisikhumula iskipa khona bezobona ngicela bangasaba abantu angithwele ngisiza abantu uMakhosi Umthiyane umthiyane usekhona embumbulu yebo ngisekhona embumbulu abantu bathela ngomningi bayafika impela abantu bayafona abanye baningi impela bayafika abantu abangasaba abantu angithwele ngisebenza ngokwabantu abadala bayasha abanye bathi uyabasiza baqinisile yebo baqinisile hayi Mfomthiyane kulungile mfowethu awuphindi bizi number yakho khona ongayizwanga iphinde ithole okay 078 0101 986 number yakho le inamba yami le kaMthiyane uthola noma nini kuyona ngitholakala noma nini kuyona okay bangabe ngangithola ngukhona nginikeza omunye umuntu angi-ansele ebese buya ngitshela ukuhamba kanjani abantu ubatshela ukuthi awuguli la wena uyaphila hayi angiguli ndawo ngiyaphila usiza umuntu ofuna umsiza ngifisa umuntu ofuna ukusiza abantu ngiyacela mabefikile bazalwane ngiyacela ukuthi ningilalele engikushoyo ngoba ngisuke ngingashiwo yimina kusuke kushiwo abantu laba abangisizayo ngiyacela umuntu mefikile singaphikisani naye kuba ngibona ngathi sekuyaphikisana ngoba abantu ngiye ngibona ukuthi bafuna ukungiphikisa ngicela ukuthi abantu bangilalele konke ngikushoyo ukuze umuntu asizakale